Abantu aba nibateekateekwaho kuba banyunyire ice cream ah'izooba rya Nohiri kandi nibaruga omu byaro nka Kinogozi West, Nyakabonge na Kisenyi omu muruka gwa Kinogozi omu gombora ya Buhimba omu district eya Kikuube. Ice cream buli dakiika nkateeka abaana bange twagenda kurubataho twasanga omukazi natunda ice cream nagura abaana ice cream efokere ice cream abaana boona bali habitabo. Abarwire nibajya ngo bakatandika kuriibwa omunda n'okutanaka ah'izooba ry'orwakana 26 bwanyuma y'okunyunya ice cream egi. Nibatugamba abantu boona abarwaire bali hairwaro bula yakanyunyira ice cream nyagamba na nyonka nyonyi nibo bandeta irwaro ndetse irwaro nkasanga irwaro bona haijwire tusimbire mbelaine bulomba mukwatirire batanya bimukagulirizo nyamugamba bike by'okuteeka angamba eno ayise y'okupima iteeka bino ebintu bakoraki babiteeka kandi bikoyongeza mbo bunuzi. 28 bariyo nibajanjabirwa aha Royana Medical Clinic kandi 34 bari ah'irwariro erihango erya Hoima kandi abandi bari omu clinic ya Global omu Rubutema Mpijiza Health Center ya Kashatu. Obudde buno tukafunawo abalwadde abawera mu 28 tubajanjaba symptoms z'okusesema n'okudukana n'omusujja kati abamu bali kuimprovinga basically. Obwire bwekiro obwire bugarwirege nyamutwara bana mu irwaro ambulance yeje batabara yabatwara irwaro lya Goma mu referral hospital. Ati nabandi nabagumize gakwata obwirwanya cy'akalenda nabo kubahondo zawo kubatwara Goma nabo kunyuno mbara. Wewe nanyonyize nimba sekereza ningamba nyamange nzere kwesanga ekyaro kiyono abakakwasireho kunyunya ebintu ebyo bona bali kubi amarwaro gayijwire. Omukazi wabire naguza ice cream egi aburiza misho bayima yo kumanya ebibira habi yagigurize. abantu baize kuchakara batabige kichoka kimoho Kisenyi Nyakabonge bono kwakaruganya tugenda kuikara twakana abantu bona abakuleta ebintu byokunywa ne byokulyalya abatanya license kubabazaho kurungi abo kwa mazima kwa abantu abandi bakujja bene ebintu ebyabuka bwabo titukumanya abandi abaitu bakalya butwa titukumanya ebintu bakabitabura kubi. Twagambaho na Dr. Gerard Asaba orukutwara ebyamagaro mu district ya Kikuuba hasimu kandi yatujangwa abarwire babihireho sample okuza kujebera bakamanya obuzibu niki. Medically to get a food poisoning. Bronchitis is not meaning the poisoning we know as they took ice cream. Chances are ice cream may have a lot of protein. So maybe ice cream preparation process. Julius Allen omugambezi wa polisi omukyanga kya Mwitanzije nagira ngu batandikire okuhiga omukazi owabire naguza ice cream egi eyarugireho obuzibu. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.